Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Kambaq kayamintsamanta mañay. Kay pachasapi chariyanata ama maskaychikchu. Chay charishkakunataqa pulilla khurukuna mikunllami. Ismushpa tukurinllami. Suwakunapish wasita hutkushpa suwanllami. Chaypak randika hawapachapi chariyankapak rurana kashkata ruraychik. Chaypika pulilla khurukunapish mana mikunchu, mana ismunchu, wasita hutkushpapi suwakpish mana tiyanchu. Maypimi imatapish wakichishkata charinkichik, chayllapimi kankunapak shunkuka yuyakunka. San Mateo 6:20-21. Ñukanchikka ima kushikunakunapi achka kullkita, achka tiempota, ñukanchik fuerzatapish hitaytukunchikmi. Shinapish chaykunaka wiñi kawsaypakka imapak mana valikunami kan. Apu Jesusqa ñukanchikmanka yachachinmi, ñukanchik kawsaykunataka imapish mana chinkarikkunawan muyunchishkata wiñachichun. Paypak chuya simiwan, pay mandanawan, chinallatik pay ari nishkakunawan. Tukuy ñukanchik kawsaypika achka oportunidadtami charishun imapish allikunata rurankapak. Chashna kaqpipish wiñaypaq kaqkunapimi ñukanchikka sustarina kanchik. Wiñaypaq kaqkunami ñukanchik tiempo kay pachapi tukurikpipish katinga mana tukuringa. Kayamincha hipa punllata rikushpaka kayta yuyari. Diosqa shuk hipapak ruraytami charin. Chinallatak kikin ñuka mana entenditukushka ashtawan hatun propósitutami kikinpak ñukapakka charin. Paymi shuk Dios wiñayta katik. Kutin pay munashkata yachachishkata katishpaka ñukanchikka yachaksashunmi shuk balik kawsayta. Chinallatik shuk propósitowanmi kawsashun. Chinallatak tukuripika shuk alli herenciatami sakishun. Salmo 103:17-18 kaytanin. Ashtawanpish mandak Diosqa payta manchaqkunataka wiñayta huyakunllami. Paykunapak wawakunapish kashkatami ruranqa. Paywan ari ninakushkata paktachikkunata, pay mandashkakunata chayuy paktachikkunatami huyan. Kunankay punlla wañushpaka imamantatik risishka kankiman, ima kunamantatik yurichun munankiman. Saki Dios rimachun imapaktik kikinta kayashka, shinallatak ima kachuntik tukuyta allichishka. Tercera de Juan 1:4 nin, kashkatatak willashkata ñuka wawakuna alli katikukta uyashpami, tukuymanta yalli kushikuni. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.